Treća tema o kojoj ćemo govoriti danas u vezi je sa hapšenjem Danijela Radića iz Zrenjanina, koji je, kako tvrdi, snimio policiju kako prolazi na crveno svetlo. On je snimio 5 policijskih automobila kako prolaze nepropisno kroz crveno svetlo bez rotacionih svetala. Nakon upozorenja policije da ih ne snima, odbio da se legitimiše i to je bio razlog njegovog hapšenja. On je 3 časa proveo u policijskom pritvoru. Jako je zanimljivo u ovoj priči, u stvari, da je on veoma grubo priveden. 2 policajca iza mene su me uhvatila za ruke, napravile polugu i vukli me bukvalno do njihovog auta koji je bio iza Marice. Odmah tu su me naslonili na vozilo i 2-3 puta su onako gurnuli glavu o auto. Fizički su se bacili na njega i 2 policajaca su mu napravili poluge na rukama, kao nekog ukorelog kriminalca. Takođe je veoma zanimljivo to što su oni tokom tog hapšenja pozdravili njegovu mamu. Da. Zašto su oni pozdravili njegovu mamu Kiss Danju, kako su rekli? To je zato što je ona vlasnica jedne zrenjaninske televizije koja je u mnogome kritikovala lokalnu upravu, što je donekle dovelo do zaključka da je to možda bio neki pritisak. Dok su Danijelu udarali glavu o haubu, vikali su pozdravi i poljubi Kiss Danu, što se odnosilo na njegovu majku. Ukoliko se pokaže da Danijel Radić plaća cenu zbog toga što se njegova majka odlučila da ide putem istine i pravde, mi ćemo kao Republikanska partija pokrenuti naše međunarodne kontakte i ovo hapšenje neće ostati samo u Zrenjaninu i neće se gurnuti pod tepih. Jer pravi kriminalci se ne nalaze na ulici, oni su uvaljeni u partijske i funkcionerske fotelje. Neverovatno. Mislim, meni je to neverovatno da on ima lakše telesne povrede. Mislim, u kom trenutku je došlo do toga, da li se on opirao, ne verujem, ne znam, mislim, ako sad ovo nisam totalno sigurna da li neko ima pravo da se opire legitimisanju, ja mislim da nema. Postoji i zakon o zadržavanju, odnosno legitimisanju osoba. Evo da sad ja ne bi čitala ceo zakon na osnovu kog policija može da vam traži uslove za proveru identiteta. Ostavit ćemo vam link ispod koji vodi na našu Facebook stranicu gde možete pročitati sve na osnovu čega policija može da vas legitimiše. Želeli smo da obratimo pažnju na ovaj slučaj i eventualno vas podstaknemo da nam ispričate neko svoje iskustvo koje ste imali sa legitimisanjem.